U malom stanu, čovek je zlostavljao malo dete. Koliko god dečak vrištao i plakao, čovek nije prestajao da ga tuče. Svaki udarac ga je gurao nazad i sprečavao da podigne glavu. Ipak, uprkos svemu tome, majka je sedela ravnodušna, kao da se ništa ne dešava, mirno gledajući televizor. Prošlo je nekoliko godina i to dete, koje se zvalo Taoka, sada je odraslo i bilo je na izletu sa svojim razredom. Siledžija po imenu Šogo maltretirao je predsjednicu razreda, Jaku. Svi u razredu koji su to vidjeli nisu smeli da reaguju. Šogo je to radio samo da bi došao do Jakinog broja telefona, pa niko nije obraćao pažnju. Nekima je čak bilo zabavno da posmatraju kako se scena odvija pred njima. Samo je jedan učenik, iako prestravljen, ipak ustao da zaustavi ovako neprihvatljivo ponašanje. Upravo kada je Šogo hteo da se obračuna sa ovom štreberkom Taokom, oglasio se i glavni u razredu, Takuto. Njega predsjednica razreda uopšte nije zanimala. Jednostavno, Šogo je bio preglasno i ometao mu koncentraciju. U tom trenutku, kada su se svi smestili na svoja mesta, začuo se glas niotkuda, a zatim je bljesak svetlosti teleportovao sve učenike u neku mračnu odaju. Boginja po imenu Više stajala je visoko iznad njih, gledala ih odozgo i nazvala ih herojima iz drugog sveta, prizvanim ovde da unište zlo. Više je objasnila da se ovo mesto zove kontinent Alijan. Kad god bi se pojavio gospodar demona, ona bi prizivala ratnike ovde da poraze krajnje zlo. Međutim, svi su bili zbunjeni nakon što su to čuli. Samo je Takutova grupa ostala pribrana i upitala šta će se desiti ako odbiju da sarađuju. Više je odgovorila da u tom slučaju niko neće moći da se vrati kući. Zato što je za obrnuti ritual prizivanja bila potrebna posebna magijska supstanca koja se zove esencija zlog kralja, a do nje se može doći samo na dva načina. Prvi je iz srca gospodara demona. Drugo, korišćenjem posebnog kristalnog prstena da bi apsorbovali to nakon što je gospodar demona bio poražen. Ajaka se pitala kako oni, kao obični ljudi, uopšte mogu da savladaju gospodara demona. Umesto da joj direktno odgovori, Više je izveo jednog zatvorenika koji je izgledao slabo, a zatim je tog nesrećnika odmah napalo i rastrglo čudovište, te je istog trenutka nastradao. Onda je Više prizvala vatrenu kuglu i jednim udarcem usmrtila čudovište. Zatim je svaku osobu naterala da redom dotakne kristalnu kuglu. Oni sa različitim potencijalima bili su prepoznati po boji i jačini svetlosti koju je kugla isijavala. Takutova moć je čak slomila kuglu za procenu. Time je potvrđeno da ima najviši rang, s klasu. Pored njega, Ajaka i Higiri su također imali slične rangove. 3 klas heroja da se pojave u jednom prizivanju, to se nikada do sada nije desilo. Bio je tu i Yasu, kome je kugla postala potpuno crna, što je označavalo pojavu senovitog heroja, za koga se pričalo da je najmoćniji od svih. Samo je Tauka, glavni lik, kada je dotakao kuglu, iznenada video kako ona postaje ljubičasta, dok je iz nje blago isijavalo svetlo, za razliku od ostalih pre njega. Više nije ni obratio pažnju na taj rezultat i odmah je pozvao sljedeću osobu na testiranje. Zatim su svi otvorili svoje prozore sa statistikama. Tauka je imao titulu ratnika E-klase sa veoma niskim statistikama i posjedovao je veštine za izazivanje statusnih tegoba, san, paralizu i otrov. Čim je završio sa pregledanjem svog prozora sa statistikama, Tauka je iznenada bio pozvan napred. Za Više E-klasa kod Tauke nije značila ništa više od đubreta. U prošlosti su ratnici sa najnižim rangom uvek predstavljali prepreku onima sa većim rangom, pa se danas takvi ratnici eliminišu čim se pojave. Ipak, da ga eliminiše ovde i sada, moglo bi da zaprepasti druge ratnike, zato je odlučila da da šansu i onima sa niskim rangom. Bili bi teleportovani u opustošenu pustoš. Ako bi uspeo da preživi i popne se nazad na površinu, više ne bi mešao. Mogao bi da živi kako mu odgovara. Još jedan razlog je bio taj što je Tauka posjedovao veštine izazivanja statusnih poremećaja, što je među vanzemaljcima gotovo beskorisno. Preciznost i efikasnost su bile preniske, a čak i kada bi pogodile, trajanje dejstva bilo je suviše kratko, prizvano protiv njegove volje. Sada, kada ga bez milosti odbacuju, Tauka to nije mogao da prihvati, ali onima koji su stajali na vrhu nije bilo ni najmanje stalo. Sada su imali moći visokog nivoa
i niko se nije obazirao na nekakvog klase insekta koji stoji dole. Samo je Ajaka ustao da ga brani, ali sam nije mogao ništa da promeni. Čak ga je i Višeso onesvestio, a besan, Tauka je bacio paralizu na Višesa. Ali boginjin zaštitni magični štit ga je štitio, a on je mogao da pruži imunitet na sve čini koje utiču na stanje. Tauka nije imao izbora osim da prihvati svoju sudbinu. Ali pre nego što je otišao, prokleo je boginju pred sobom, kunući se da će preživeti i vratiti se da joj uzvrati kako zaslužuje. Tauka je bio teleportovan u ruševine. Ovde nije mogao da koristi prozor sa statusom. Sam pipao je u potpunom mraku, sa jedinom torbom koju je dobio od Višiusa, čija je jedina svrha bila da emituje svetlost iz dragulja koji je bio pričvršćen na nju. Tek što je uspeo da se sabere, neka zver je skočila na njega iz mraka. Tauka nije znao šta je to i mogao je samo da beži što dalje. Na kraju, iscrpljen, sapleo se i pao. Ispred njega bila je užasna njuškate zveri, zajedno sa njegovom ogorčenošću prema onima koji su ga bacili ovde. U ovom trenutku između života i smrti, on je instinktivno bacio čini paralisanja, neočekivano prouzrokujući da neprijatelj ostane nepomičan. Videvši to, Tauka nije puno razmišljao, već se okrenuo i potrčao. Međutim, to ga je dovelo pravo pred još jednog pticolikog čudovišta. Nesvesno je podigao ruku i ponovo bacio paralisanje, i iznenađujuće, ponovo je uspelo. Tek tada je Tauka posumnjao da ovo nije samo puka sreća, ali se suočio sa novim problemom, ostao je bez MP-a. Poslednji MP iskoristio je da baci otrov na ptičje čudovište. Otrov se raširio i naterao pticu da se valja od bola. Ipak, zbog prevelike razlike u nivoima, nije mogla odmah da ugine. Tauka je iskoristio priliku da se odmori. Ali, ubrzo mu se iza leđa prikrao onaj minitor od ranije. Tauka se setio svih poniženja koje je trpeo od detinjstva do sada, što mu je samo dodatno učvrstilo volju za osvetom. Odlučio je da prestane da beži i da se suprotstavi neprijatelju koji je bio ispred njega. Tauka je pokušao ponovo da baci paralizu na Minotora, ali se oglasio sistemski glas koji je rekao da se ista veština ne može koristiti uzastopno na istog protivnika, pa je zato upotrebio uspavljivanje umesto toga. Čudovište se odmah srušilo na zemlju i počelo da hrče, a Tauka je odmah bacio otrov kako bi ga dokrajčio. Njegov se još nije povratio, pa je morao da koristi sopstvenu unutrašnju energiju. Taman tada pojavila su se desetine ptičjih čudovišta. Tauka nije imao izbora i bacio je paralizu na sve njih. Usledila je salva čini, ali sada je bio potpuno iscrpljen i srušio se. Okružen bezbrojnim čudovištima, Tauka je polako prihvatao smrt koja mu se primicala. Upravo u tom trenutku, ono prvobitno ptičje čudovište je konačno ostalo bez životne energije i umrlo. Njegov nivo se odmah povećao, energija se povratila i statistike i status pojni su porasli. Tauka je sada mogao da nastavi sa borbom. Neprekidna upotreba veština također je povećavala njihov nivo. Sada je mogao da baci paralizu na više protivnika odjednom, otkako je stigao u ovu razorenu pustoš. Uspešnost njegovih čini i dalje je bila 100%. To je Tauki ulivalo još više samopouzdanja. Nivo otrova je također rastao, pa su čudovišta umirala još brže. Za njega, ova čudovišta su sada predstavljala samo teren za skupljanje iskustva. Ukupan nivo mu je dostigao 258, a sve osnovne osobine su mu bile višestruko uvećane. Jedino su mu poeni bili nenormalno visoki. Osim toga, dok se odmarao, svaki put kada bi neko čudovište izdahnulo, njegov nivo bi postupno rastao. Kada su videla koliko ih mnogo gine, čudovišta su počela da strahuju od Tauke i beže. Upustivši se dublje u ruševine, Tauka je nailazio na brojne skelete nesrećnika koji su ovde poginuli, a usput je nalazio i razne predmete za sopstvenu zaštitu. Ipak, u tom trenutku mu je očajnički bila potrebna hrana i voda. Setio se čudovišta sa kojima se ranije suočavao, ali njihova tela su bila kao kiselina i nije mogao da ih jede. U tom trenu, dragulj na torbi je postepeno poprimio ljubičastu boju. Tauka ga je uzeo i usmerio MP u njega, iznenada izvukavši kesicu goveđeg sušenog mesa i bocu kole. Bez da je izgubio i jedan trenutak, zgrabio ih je i pohlepno sve pojeo i popio. Nakon toga, Tauka je krenuo ka još višem delu ruševina. Ni čudovišta tamo nisu mogla da mu naprave problem. Čitave horde čudovišta su padale jedna za drugom, pretvarajući se u iskustvene poene za Tauku. Kada je video krvavu scenu koju je stvorio,
iznenada se setio svog detinjstva. Kada je bio oslobođen iz tog paklenog doma, u tišini im je zahvalio što su mu omogućili da osjeti ljudsku toplinu, što su ga učinili nekim blagim, ko je razumeo tuđu patnju, baš kao i oni. Ali sada, kada je na ovaj način okončao toliki broj života, nije osjećao baš ništa. Tauka se plašio samog sebe, ali šta je mogao da uradi? Upravo ovde, rodio se novi Tauka. Tauka je nastavio dalje. Prostor unutra se promenio i otvorio je neka čudna vrata. Unutra su bila 2 ratnika koja su ovde poginula. Pored njih se nalazila vreća dragulja, koje je Tauka odmah pokupio, pošto su verovatno vredeli mnogo. Još jedna vrata su se otvorila, otkrivši telo velikog mudraca Anglina, poznatog još i kao mračni ratnik Anglin. Njega je ovde proterao Višis, ali pre toga, Anglin je rizikovao sopstveni život da donese nešto sa sobom. Bilo je to zabranjeno znanje u ciklopediji, sa formulama za pravljenje napitaka i magičnih predmeta. Tu je bilo i nekoliko zabranjenih knjiga sa čarolijama. Tauka je znao da su ovo moćne čini, ali tek kad bi uspeo da ih protumači. Anglin je takođe ostavio upozorenje ispisano sopstvenom krvlju. Čuvaj se žderača duša, sve ih je on ubio. Posle nespretnog tumaranja neko vreme, Tauka je konačno došao do izlaza iz ruševina. Na putu ovamo pokušavao je da se što više unapredi. Nadao se da će uspeti da pobedi to čudovište i pobegne. Međutim, onog trenutka kad je Tauka pokazao lice, pre nego što je stigao da izgovori bilo kakvu čini, ruka mu je bila probijena. Oblio ga je hladan znoj dok je pokušavao da smisli način kako da uzvrati. Ali nikakvo održivo rešenje mu nije padalo na pamet. Ovo čudovište je imalo još jednu sposobnost, prizivalo je sluzave pomoćnike da gone neprijatelje. Svi su uzimali obličje onih koji su ovde ostavljeni baš u trenutku smrti. Žderač duša je probio zid i spojio se sa svojim prizvanim stvorenjima, opkolivši Tauku. Ispustio je talas zvuka od kojeg su mu uši potpuno otkazale. Tauka je znao da ovo stvorenje najviše uživa gledajući kako mu plen pati. Pretvarao se da posrće, glumio je plašenost i da nije u stanju da ubije čudovišta sa ljudskim licem koja su ga jurila. Proždirač duša uživao je u sceni pred njim, oči su mu se prevrnule kao kod narkomana koji je naišao na prvorazredan plen. Usta su mu se razvukla do ušiju u osmehu, upijajući zadovoljstvo tog trenutka. Onda je, u trenutku nepažnje, pogođen Taukinim parališućim urokom. Bio je zatečen i nije mogao da poveruje šta se desilo. Taukin nivo veštine paralize takođe je porastao. Osvrnuvši se na to što je upravo savladao najjače čudovište ovde, shvatio je da je čitav svoj život glumio, do te mere da je zaboravio ko zaista jeste. Od sada će Tauka koristiti zlo da bi uništio zlo, ubilačku nameru da bi skršio ubilačku nameru. U ovim ruinama, možda je najslabiji od svih, ali baš zbog toga može da preživi koristeći prezir svojih protivnika protiv njih. Prožderač duša se borio, zenice su mu krvarile dok je očajnički pokušavao da se odupre paralizi. Ali što se više batrgao, to je više stradao, i za tili čas je prestao da diše. Duše koje je držao zarobljene napokon su bile oslobođene. Sve su vreme pratile njegovo putovanje od samog početka. I Anglin se pojavio, poverivši mu zadatak da se obračuna sa tom boginjom. Zatim su se svi zajedno uzdigli. Za Tauku nije postojao nikakav pritisak da prihvati takvu odgovornost. Ipak, odlučio je da pokuša, makar mu to oduzelo dosta vremena. Bio je siguran da će naterati tu boginju da oseti patnju. Tauka je uzeo dragulj sa čela prožderača duša i stavio ga u ona vrata. Sunčeva svetlost je po prvi put obasjala ruševine. Okrenuo se da još jednom, poslednji put, kaže zbogom pre nego što je izašao napolje. U spoljašnjem svetu, Taukina razredna grupa je počela da izlazi u lov na čudovišta kako bi skupili poene iskustva. Tatsuto je, zahvaljujući svoje sklasi moći, brzo stigao do 18. nivoa. Međutim, nisu svi mogli da se prilagode tako brzo kao on. Neki članovi nisu mogli tako lako da se priviknu na ubijanje, dok su drugi, poput Asagija, aktivno privlačili ljude poput papa na svoju stranu. Asagi je shvatio da će se, pre ili kasnije, ova razredna grupa podeliti u frakcije. Ako se oni sa nižim rangom ne udruže, sigurno će postati plen za AIS klasu iznad njih. Udruživanje je takođe olakšavalo lov na čudovišta, jer su zajedno napredovali kako bi završili zadatke koje im je zadala boginja. U suprotnom, ono što ih je čekalo bila je smrt, baš kao što se desilo i sa Taukom.
Papo je prvi put u životu ubio živo biće. Srušio se, u istom trenutku se prisjećajući trenutka kada je upoznao Tauku na putu. U to vreme, Tauka je bio blag čovjek koji se brinuo o mački koja je ležala na ulici. U međuvremenu, Ajaka se također probudio. Odmah se suprotstavio toj boginji, ali više smo je kroz suze objasnila da je to obavezna politika Alijana. Čak ni ona nije mogla da se umeša. Ipak, ritual još nije bio završen. Preostali članovi razreda su bili poslati da obavljaju zadatke ubijanja čudovišta. Svako ko nije mogao da drži mač i ubija neprijatelje, bio bi proglašen nedostojnim uloge ratnika i eliminisan. Kada je ovo čuo, Ajaka je stisnuo pesnice, nesposoban da opravda tako surove metode. Znao je da je S-klase ratnik, pa je odlučio da preuzme odgovornost i izvrši zadatke i za druge. Tako će moći da spasi svoje slabije drugove iz razreda od eliminacije. Više nije ni pokušala da odbije i odmah je pristala na dogovor. U drugom delu šume, devojka je očajnički bežala od svojih progonilaca. To su bili sveti stražari carstva, mačevalac Sent Magacu, demonski blizanci Asura, ugnjetač Sengaj i Feng Zahraš. Mesto ka kome je devojka trčala bile su ruševine, iz kojih je Tauka upravo pobegao. Njegov nivo je porastao na skoro 2000. Sposobnost paralize mogao je da koristi po želji ili delimično. Svoj otrov mogao je da upotrebi kad hoće i da ga postavi kao neletalni. Lutao je okolo tražeći neko čudovište na kome bi isprobao svoje nove veštine, kada je naišao na grupu slajmova koji su se okupljali u blizini. Nekoliko velikih slajmova je maltretiralo jednog manjeg. Ipak, iako je bio sitan, taj slajm je odlučio da se suprotstavi četvorici većih. Tauka je na te slajmove bacio paralizu i otrov kako bi uradio malu probu. Usput je uputio nekoliko posprdnih reči tom malom slajmu, njegova upornost ga je zaista zabavila. Kada je mala slajmova kuglica oslobođena paralize, umjesto da pobegne, pratila je Tauku. I on je shvatio da je ona izopštena, baš kao i on sam, pa je odlučio da je povede sa sobom kao saputnika i dao joj ime Pigimaru, praktično je pretvorivši u oči na svojim leđima. Tauka je iskoristio priliku da prouči enciklopediju, u njoj su se nalazila uputstva za pravljenje hemikalija za poboljšanje slajma. U tom trenutku, četvorica svetih vitezova su polako pristizali devojci. Znajući da ne može da ih se otarasi, nije imala izbora nego da baci čini i opremi se duhovnim oklopom, spremna na očajničku borbu. Nije znala da su ti ljudi naleteli na Tauku dok su je jurili. Za njih je bio samo prljavi deran, pogodan jedino za isprobavanje njihovih mačeva. Čak i da pogine, niko za to ne bi ni znao. Ova četvorica, iako su nosili titulu svetih vitezova, bili su pravi ološ. Nisu ni trepnuli kada su činili jezive stvari, otimali žene radi sopstvenog zadovoljstva pa ih ubijali. Za novac nisu prezali ni od čega. Goniti tu devojku bio je samo još jedan zadatak za njih. Tauka nije obraćao pažnju na njihove reči, lagano se povlačeći unazad. Na njegovom licu je jasno bio strah, telo mu je klecalo, bio je slab. Ali čim je Megacu pojurio na njega, odmah ga je pogodila kletva paralize i srušio se. Taukiti bednici nisu bili ni upola jaki kao čudovišta iz ruševina, ali njihov zloban karakter bio je neuporedivo gori. Ako bi poginuli, ne samo da bi osjetio zadovoljstvo, već bi bio i presrećan. Ova četvorica nisu pružili nikakav otpor pred Taukom, pravo ih je pogodio otrov i izdahnuli su na licu mesta. Devojka, shvativši da su aure njenih četvorice progonitelja nestale, oblila se hladnim znojem. Znala je da ih je oborio neko ko uopšte nije delovao snažno, što ju je veoma uznemirilo. Odmah je zamahnula mačem, ali je istog trena bila pogođena paralizom. Tauka je bio znatiželjan u vezi sa ovom devojkom, pa nije imao nameru da je odmah ubije, već je želeo da malo porazgovaraju. Također joj je potvrdio da je zaista on bio taj koji je ubio onu četvoricu svetih vitezova. I devojka se uverila da Tauka ne laže i gledala ga je kao svog spasioca. Tauka je saznao i da se ovo mesto ne nalazi negde daleko, već u južnoj šumi kraljevine Olsa. Pokazao joj je i Anglinovu knjigu čini, ali devojka nije mogla da razume drevna slova u njoj. Ipak, znala je nekog ko ume da ih pročita. Ta osoba je nekada bila poznata kao zabranjena veštica, jer je posjedovala previše znanja o stvarima o kojima je svet trebalo da ćuti. Smatrali su je opasnom i proterali iz njene domovine. Da bi je neko sreo, morao bi da se uputi u zlatni đavolji pojas, opasnu oblast koja se nalazi u samom središtu kontinenta.
Taoka je se zahvalio što mu je dala ove informacije. Sada će svako krenuti svojim putem, bez daljih veza, i on se okrenuo da ode. Po Taoki, ova devojka je bila odgovorna osoba. Bilo dobro ili loše, bila je suviše iskrena, što ga je podsjećalo na nju, suviše ljubazna prema drugima, do te mere da je delovalo zabrinjavajuće. Također nije imao naviku besmislenog ubijanja. Ubijao je samo one koji su prekršili njegova sopstvena pravila. Također ga je brinulo da bi ga devojka mogla napasti čim se ponovo bude mogla kretati, pa je podsjetio Pigumara da dobro pazi iza njih. Posle nekoliko dana lutanja po šumi, Taoka je konačno stigao u grad Mills. Tvrdio je da je plaćenik koji je došao ovde da osvoji ruševine. Markiz ovdašnji je naredio da se primi što više plaćenika, pa su ga stražari pustili unutra iako nije imao nikakva dokumenta. Našao je gostionicu u kojoj će ostati na duže vreme i koristio lažno ime, kako bi mu svakodnevni život ovde bio lakši. Tokom istraživanja, Taoka je shvatio i da su ljudi ovde prilično naviknuti na prisustvo došljaka u gradu. Bezbednost je bila dobra, a sve potrebne radnje su postojale. Hrana je bila pristojna, ni preterano ukusna, ali ni loša. Sedenje po krčmama mu je olakšalo i prikupljanje informacija. Tako je saznao da na ovom kontinentu svaka država ima svoje noćne redove i vojske jake kao čudovišta. Među njima je najpoznatija bila slavna legija ludog cara Lepotana Falkensijana, a odmah iza nje je bio red Belog Vuka iz kraljevine Magno na severu. Vojvodstvo Jonato na zapadu imalo je svetu silu za uništenje, a kraljevina Olsa, gde se Taoka tada nalazio, posjedovala je ratni red demona noći. Ipak, svi su se slagali da je najmoćnija na kontinentu bila ona sila koja je uništila svetu naciju nije red crnog zmaja iz kraljevine Bahus. Njihovih 5 zmajskih ratnika moglo je da parira čitavoj državi. Postojali su još i vrhovni čovek i hrabri krvavi ubica. Kada je sve to čuo, Taoka se vratio u svoju sobu da smisli sledeće korake. Najpre je morao da nađe nekoga ko ume da pročita zabranjenu knjigu čarolije. Zatim je planirao da napravi napitak za jačanje čudovišta kojim bi osnažio Pigimarija za pravljenje tog napitka bila mu je potrebna prah kost kralja kostiju. Njihovo skrovište se nalazilo u ruševinama Millsa, što je, sasvim slučajno, bila lokacija na kojoj je gospodar okupljao ljude za pohod. Markiz Harkley je otkrio novi nivo u ruševinama Mills, kogod pronađe zmaja Blaga i Halusa unutra, odmah će biti nagrađen sa 300 zlatnika. On će također otkupljivati i druga blaga, dok se materijali sa leševa čudovišta mogu slobodno koristiti. Dok je čekao u redu za prijavu, Taoka je prisustvovao još jednoj neprijatnoj sceni. Jedan noćni vitez je prepoznao Seras, komandanta noćnog reda Evroazije iz svete nacije Nii, koja je također učestvovala u ovom pohodu. Ovaj tip je mislio da je osoba ispred njega zapovednica noćnih vilenjaka, trenutno tražena širom kontinenta. Planirao je da je odmah razotkrije, ali se ispostavilo da ona nije vilenjakinja. Ni lice je se nije podudaralo. Predstavila se i kao magla, a ne kao Seras, pa je vitez ostao zbunjen i posramljen. To je bila ista devojka koju je Taoka spasio u šumi. Tada je shvatio da bi mu poznata osoba pomogla pri kupovini i sprečila da ga prevare sa cenama, pa je Taoka angažovao Mist da ga vodi kroz nabavku oružja kako bi se pripremio za osvajanje ruina. Nakon toga, pošto nije spavala mnogo noći, Mist se iznenada srušila, da ne bi opterećivala Taoku, odmah se okrenula da ode. Ruine Mills bile su pune čudovišta nalik bikovima, koji su izgledali kao slabije verzije Minotaura iz pustoši ruina. Čudovišta ovde nisu predstavljala nikakvu pretnju Taoki, ali zbog toga je i iskustvo dobijeno od njih bilo znatno manje. Također je otkrio zaveru one noći od ranije da namesti zasedu Mist, noć je bila izuzetno iznervirana jer je Mist naterala da se obruka pred tolikim ljudima. Toliko da nije mogao da izdrži i samo je želeo da je ubije, a Taoki je ta scena bila toliko odvratna da je stao ispred njih. Bacio je paralizu, a zatim i otrov, ostavljajući ih da mogu samo da stoje nepomično i nemo gledaju kako se otrov širi kroz njihova tela. Da se obračunava sa ovom bagrom njemu je donosilo neko čudno zadovoljstvo. Buka je također privukla čudovišta koja su ih rastrgla pre nego što je otrov stigao potpuno da deluje. Taoka je potom odmarao oko 3 sata pre nego što je nastavio da istražuje posljednji sprat ruina. Naišao je na red tigrovog mača, čiji su članovi sumnjali da se dešava nešto neobično. Čudovišta unutra su stalno umirala na misteriozan način. Čak ni vođa reda, Lili, kao ni njen zamenik nisu uspevali da shvate šta se dešava.
Čudovišta su jednostavno postajala smeđa, i bez obzira na to da li su jaka ili slaba, sva su prestajala da dišu iz nepoznatog razloga. Lili nije želela da njeni saborci ulaze na posljednji sprat sa toliko sumnji, pa je odlučila da se povuku. Također su pitali Taoku da li želi da im se pridruži, ali je on ljubazno odbio, jer je znao da govore o čudovištima koje je on ubio. Kada bi se to pročulo, broj plaćenika bi se smanjio, što bi zapravo njemu odgovaralo dok je ovdje dolazio. Pehar zmajevog oka bio je postavljen na kamenom postolju u posljednjoj prostoriji, a pored njega je stajalo kameno čudovište. Odmah je shvatio da je to čuvar pehara. Bacio je magije paralize i otrova, pa se čuvar ukočio, nije stigao ništa da uradi. Taoka je uzeo pehar da ga pogleda. U tom trenutku, mist se pojavila iza njega, pa joj je predao pehar da ga drži, ali je mist želela da plati cenu dostojnu ovog blaga vrednog 300 zlatnika. To je za nju bila stvar ponosa, ali Taoki to nije bilo važno. Njegov cilj je bilo čudovište koje se krilo u tajnoj tamnici ispod kamenog postolja. Mis je želela da prati i štiti Taoku kao nagradu zato što joj je dao pehar. Taoka nije mogao ništa protiv ove devojke i morao je da je povede sa sobom. Iznenađujuće, Misine sposobnosti nisu bile uopšte loše. Također, objasnila je Taoki da čudovišta sa žutim očima daju ratnicima iz drugog sveta više iskustvenih poena. To su bila čudovišta na koje je uticala zla energija kralja, koja bi oslobodila njihove nasilne instinkte. Ovo je Taoku podsjetilo na zlatnog ratnika Takuta od ranije. Imao je loš predosjećaj zbog toga. Konačna kamena vrata su se otvorila. Da bi se pripremio za bitku sa čudovištem koja ih je čekala, Taoka je upoznao Mis sa slajmom koga je gajio. Odlučili su da odmore tu. Dok je spavala, Mis je skinula čini nevidljivosti, otkrivši da je zapravo Siras, bivša zapovednica vitezova svete nacije Nii. U isto vrijeme, red crnih zmajevih vitezova također je otkrio gde su njihova 4 sveta stražara poginula. Vrhovni čovjek, Čibido, nije očekivao da će Sirasin oklop duha biti toliko moćan. Zbog toga se još više radovao njenom nastupu. Siras se probudila i odmah skočila na noge, olakšano pomislivši da Taoka još uvijek nije otkrio njen pravi identitet. Oboje su zatim otišli u odaju čudovišta na samom kraju tamnice. Iznenada, koštani kralj je provalio kroz zid i napao ih. Ovaj gazda delovao je mnogo jače od ostalih čudovišta. Siras je shvatila da bi, ukoliko uspe da razbije srebrni deo ispod njegove brade, možda mogla da ga savlada. Ipak, ovo nije bio protivnik sa kojim bi obični plaćenici mogli da izađu na kraj. Čak ni raniji nalog tigrove sablje možda ne bi mogao ništa da učini protiv toga. Siras je odlučila da aktivira svoj duhovni oklop kako bi privremeno pojačala sopstvenu moć. U trenutku kada je gazda primetio neprijatelja koji se sprema da napadne, odmah je Siras video kao pretnju. Energija je počela da se skuplja u njegovim vilicama, spremna da svakog časa napadne 2 mrava ispred sebe. Međutim, Taoka se uopšte nije uzrujavao. Podigao je ruku i izgovorio, paraliza i otrov. Gazda je ostao skamenjen, nije mogao da se odupre. Nakon toga, Taoka je pokupio prah od kostiju kralja kostiju, ali Pigimaru je tada nešto zapazio. U jednom uglu prostorije pronašao je jaje, umotano u sloj magične tkanine. Iako nije znao šta je zapravo, upakovao ga je i poneo sa sobom. Za razliku od Taoke, koji je bio potpuno opušten, njegovi drugari iz razreda su se silno mučili dok su istraživali tamnicu. Te noći Taoka je dogovorio da se nađe sa Siras u svojoj sobi kako bi razgovarali. On je želeo da je zvanično zaposli kao telohranitelja. Njegov cilj bio je da stigne do zlatnog đavoljeg pojasa kako bi pronašao zabranjenu vešticu. Čudovišta tamo sigurno često napadaju u grupama, pa bi mu pomoć nekoga mnogo olakšala stvari. Siras je bila na putu ka vojvodstvu Janat. Prolazak kroz zlatni đavolji pojas bi i njoj zapravo odgovarao. Taoka je također pomenuo da već zna njen pravi identitet. Ranije je Siras proganjala Svetogarda zato što je slučajno dozvolila da vide njen pravi izgled. Sada, kada su oni nestali, njen put je bio znatno lakši. Siras je odlučila da veruje Taoki zbog njegove pomoći i pristala je da ga prati do zlatnog đavoljeg pojasa. Taoka joj je platio koristeći duhovni kamen iz razorene pustoši. Nije znao da je to zapravo bio zmajev kristal, za koji se pričalo da je nastao od legendarnog zmaja plavih očiju. Više nije bio u opticaju, a vrednost tog sićušnog kamena već je prevazilazila zmaja i halusa od ranije.
Siras je upozorila Tauku da ne nosi to okolo nepažljivo, jer bi moglo izazvati nepotrebne probleme. Također mu je rekla da je progone i da ima mnogo ličnih stvari koje ne može da mu otkrije. Ali Tauka nije morao da brine o takvim stvarima. Dokle god ona ispunjava svoje obaveze kao telohraniteljka, to je bilo dovoljno. Te noći, Siras je otišla na spavanje sa gomilom misli u glavi, pitajući se da li može da veruje toj osobi. Baš kao što je princeza verovala njoj. Sljedećeg jutra, Siras je obavestila Tauku da je upravo boginja Višis bila ta koja je dala ime zabranjenim veštinama. Ljudi su govorili da je to bila neka vrsta drevne magije. Drugim rečima, bila je to magija koju je boginja sama svojom voljom zabranila. Sa druge strane, za nju je magija bila opasna. Posle jela, njih dvoje su se nakratko razdvojili kako bi obavili svoje poslove. Širas je prisustvovao proslavi pobede Markile. Pozvao je jednog čarobnjaka koji je mogao da razbije magiju iluzije kako bi proverio autentičnost Čalusa. Taj stari čarobnjak je širio mračnu energiju zbog koje je Širas odmah oblila hladna znoj. U isto vreme, Višis je vodila privatan razgovor sa Ajakom. Želela je da se Ajaka priključi Takutovoj grupi. Ipak, Ajaka je to odbio, misleći da ne može da se uskladi sa Takutovom moći. Višis je smatrala da je to problem, jer je Ajakina sebičnost narušavala jedinstvo odeljenja. Da bi bila ubedljivija, boginja je čak odglumila tužan plač, optužujući sebe što nije u stanju da pomogne Ajaki da se uklopi. Ipak, ni ta predstava nije uspela da pokoleba Ajaku. Iako je potvrdio da će, bez obzira na sve, ispuniti svoju dužnost kao sklasni ratnik. Iskoristivši priliku, boginja je odlučila da sve učenike koji nisu prošli test preda Ajaki. Ovo ga je zaista iznenadilo, jer su se prema ranijem dogovoru obe strane složile da će Ajaka da se bori umjesto njih. Višes je rekla da je kralj dao naredbu da ratnici koji ne mogu da se bore nikako ne mogu ostati tu. Čak ni sama Višes nije mogla ništa da promeni. Ne imavši drugog izbora, Ajaka je morala da prihvati zahtev da se priključi Takutovoj grupi i napustila je prostoriju da ga ispuni. Istog trenutka, Višes je pokazala svoje pravo lice. Za nju, Ajaka nije bila ništa drugo do naporna derišta. U Millstownu, iako je vreme za sastanak već prošlo, Takuto još uvek nije video nikakav trag od Sairasa. Iako pomalo zbunjen, odlučio je da istraži šta se dogodilo. Sairas je imao veoma malo razloga da ga prevari i nestane. Da nije nameravala da pođe sa njima, mogla je jednostavno da odbije odmah na početku. Ipak, dok je išao, čuje kako plaćenici ogovaraju da su Siras progonili sveti vitezovi sve do šumske senke. Na nebu je red noćnog crnog zmaja jurio na sve strane. Uočili su Siras kako beži kroz šumu i odmah su se spustili da je opkole. Siras se nije predala bez borbe. Uzvratila je napad i uspela da sruši troje progonitelja, ali ju je ta borba i potpuno iscrpela. Nije uspela ni da se odmori, a već ju je dočekao zamenik kapetana Gizun iz Oben odreda. Jedan od petorice komandanta vitezova zmaja. Tokom borbe, otkrio je sve. Dobili su naređenje od nekoga da Siras treba da bude ubijena, a ne uhvaćena živa. Ovaj čovjek također nije želeo da propusti priliku da iskoristi Siras na izopačen način pre nego što je ubije. Ali ta poznata inkantacija za paralizu ponovo je odjeknula. Siras se iznenadila što je Takaka došao da je traži. Trenutno su je lovili članovi reda crnih zmajeva i mogla je da ga uvuče u nevolje. Također mu je vratila zmajevi kristal koji je ranije dobila. Međutim, Takaka se nije obazirao na to. Naći pouzdanog telohranitelja kao što je Siras bio je suviše težak zadatak, pa je i dalje nameravao da je zadrži pored sebe za put koji ih čeka. Kada je to čula, Siras je delovala kao da će zaplakati, ali je Takaka iznenada rekao da skine odeću, što ju je potpuno zbunilo. Između njih je zavladala neprijatna tišina, dok je pored njih ležao čovjek na samrti. Zapravo, Takaka je samo želeo da Siras promeni odeću, pošto su je meštani grada Mills prepoznali po onome što je nosila. Zato je preslačenje bilo najbolje rešenje. Takaka je također predložio da pregovaraju sa zabranjenom vešticom kako bi ih sakrila, pa putovanje zajedno nije bilo ništa strašno. Gledajući Siras sada, Takaka se setio nje. Iako im izgled, ličnost i način govora nisu bili baš slični, držanje im je bilo gotovo isto. Da je ovdje ostavi, bilo bi kao da napušta svoju vlastitu nju. Kada je sve završio, Takaka je konačno prišao Gizunu koji je puzio po zemlji.
Namera im je bila da ga ispitaju i saznaju više o onome ko stoji iza svega ovoga. Ali pre nego što je Gizun uspeo da odgovori, koplje je doletelo iz daljine i probilo mu lobanju. Bacio ga je muškarac koji je jahao belog zmaja, sa belom kosom i bledo-crvenim očima. Zvao se Sivit, a svet mu je dao titulu vrhovni čovek, kao vođa 5 vitezova zmajeva. Otkrio je da je nalog za ubistvo Siras izdao niko drugi do kralj Ultra. Starac je bio opsednut lepotom Siras. Bio bi spreman da ponudi celo svoje bogatstvo samo da je zadrži pored sebe. Ali Sivit je došao da je odvede, ostavljajući kralja u mukama, nesposobnog da prihvati da će Siras pripasti drugome. Ultra je odlučio da bi je pre ubio nego dozvolio da se to dogodi. Siras se srušila kada je saznala da je kralj kojeg je odano štitila zapravo osoba koja želi njenu smrt. Ipak, Sivit je nadmeno objavio da će je dati pravo da se bori za sopstveni život. To je značilo da, ako se dueluje sa njim i pobedi, bit će pošteđena. Želeo je da se okuša protiv duhovnog oklopa. Međutim, nakon što je sreo i Taoku, počeo je više da se interesuje za njega. Običan čovek koji stoji pred 5 vitezova zmaja bez imalo straha. Taoka je znao da mu je trenutna situacija kao da ima mač pod grlom i da je daljina između njega i ovih vitezova isuviše velika da bi mogao da baca čini. Ovo vrhovno biće bilo je još opasnije od jedinog proždrljivca ranije. Ipak, nije očekivao da će ostati tako pribran, pa se čak i osmehnuo dok im je prilazio. Znao je da ne sme da se zaleti. Zato je prvo rešio da dobije na vremenu, pitajući da li Sivit možda traži protivnika koji bi mogao da ga zadovolji, dok je usput nagovestio da bi boginja Visiš mogla biti dostojan protivnik. Sivit je to znao, ali njegova kraljevina Vakvos i Aliens imali su bliske odnose. Ipak, ostavio je mogućnost i za druge ratnike iz drugog sveta koje je boginja prizvala. Čuvši to, Taoka je otkrio Sivitovu slabost. Odmah je otkrio da je i on ratnik iz drugog sveta koga su ovde prizvali. Dodao je da mu je položaj na neki način poseban, pa ga je boginja poslala ovde da deluje samostalno. Ovo zapravo nije bila laž, već samo drugačije tumačenje. Taoka je također obećao da će, ako Sivit može da sačeka sa njegovim ubistvom, postati jači od svih i vratiti se da ga ubije. Upravo to je Sivit želeo da čuje. Odmah je pristao i poštedeo čak i Sairisa. Kada je čuo ove reči, Taoka je izašao napred da dogovori datum njihovog duela. Sivit se glasno nasmejao ovom zanimljivom susretu i naredio svojim ljudima da obaveste vojnike da više ne diraju ni Taoku ni Sairisa. Okrenuo se i otišao, kako su se i dogovorili, ali sve to je zapravo bio deo Taokinog plana. U tom trenutku bacio je paralis na Sivita i svih 5 vitezova zmaja. Iako je Sivit primetio Taokinu nameru i pokušaj, nije stigao dovoljno brzo da reaguje i također je pao na zemlju. Ali, kao što se i očekivalo od jednog vrhunskog čoveka, čak i pod dejstvom paralise uspevao je da se pomera. Takvu opasnost Taoka je morao da ukloni što pre. Sudbina koja se upravo stvorila između njega i ovih ljudi završila bi se ovde. Taokina ruka je drhtala, znoj mu je lio niz telo, dok je gledao kako mu je plan uspeo. Istrčao je i bacio otrov na sve neprijatelje. Siviti, sav krvav, i dalje se mučio da podigne svoje koplje. Ali to mu je bio posljednji napor pre nego što se srušio na zemlju, jedva dišući. Kad god bi neki komandant poginuo, ispaljivao se vatromet u nebo kao znak drugim odredima u raznim oblastima. Ipak, Taoka nije mogao da ode odavde. Morao je da ostane i proveri da li su svi članovi reda vitezova Crnog zmaja zaista mrtvi. Ostali odredi Crnog zmaja stigli su čim su vidjeli signal. Sivit je naredio svojim ljudima da napadnu Taoku izdaleka i da mu se ne približavaju. Dok je čekao da se neprijatelj ponovo organizuje, Taoka je pokrenuo kombinovano stanje koje je upravo dobio. Pigomaro je ojačan, pa se spoje sa Taokom. Brojni pipci su izleteli kako bi skratili razdaljinu i bacili čini paralize. Također, zahvaljujući njegovom višem nivou veštine, stekao je i nove moći bes, koji je mogao podstaći nasilno ponašanje i u kombinaciji sa paralizom činio da neprijatelji brže poginu, kao i tama, koja je protivnicima zaklanjala pogled potpunim mrakom. Vitezovi su padali jedan za drugim. Samo je Sivit ostao da leži. Besne oči su mu gledale u Taoku pre nego što ih je polako sklopio. Najjači čovek je umro. Te noći, Taoka je ispričao Siri o spletkama boginje. Sira nije oklevala da mu pruži svoju snagu za njegovu osvetu. Za Taoku, to je bila samo sebična osveta.
Nije to bila pravednost za kojom je Sira tragala. Ali, Sira je znala da je Tauka rizikovao život da je spasi. Želela je da mu uzvrati za taj dug. Tauka nije imao izbora osim da prihvati njenu pomoć. Zajedno, njih dvoje krenuli su da se osvete toj odvratnoj boginji. Troje vojnika je pregledalo razorenu pustoš. Nisu primetili da je kristal, kao i obično, promenio boju. Mladi vojnik je smatrao da bi trebalo da o tome obaveste Alijana, ali dvojica starijih su tvrdila da to nije potrebno. Biti demon mu je više odgovaralo. Na sastanku vladara različitih kraljevstava, Sigmis, Vuk Beli kralj kraljevstva Magnar, još uvijek nije mogao da poveruje da je vrhovni čovjek preminuo. Ali Džin, demonski ratni kralj kraljevstva Olsa, lično je proverio tela 5 zmajevih vitezova. Trenutno je istraživao uzrok. Jusef, kralj kraljevstva Alijan, prepustio je boginji da podnese izveštaj o svemu. Višes je rekao da je 5 zmajevih vitezova poginulo dok su progonili Siras iz svete nacije Nii. Alma, sveta prvi čuvar vojvodstva Jonat, također je znala da je Siras bio bivši komandant svetog viteškog reda Nii. Pronašli su komad tkanine umrljan krvlju, za koji su verovali da pripada Sirasi. Na osnovu krvi, bila je ili teško ranjena ili mrtva. Višes je smatrao da je gubitak reda crnih zmajevih vitezova veliki udarac za njihov sveti savez. Zato će od sada uloga ratnika iz drugih svetova postati od presudnog značaja. Ludi car lepote Falkentizijan iz carstva Mera nije oklevao da kaže kako je Alijan najviše profitirao od svega ovoga. Kada bi se izvor zla pojavio, druge zemlje bi morale da se oslone na Alijan. Jedan podređeni je došao da prijavi da je neko preuzeo odgovornost za uništenje reda crnih zmajevih vitezova. Bila je to društvo uspona kletvenih magova. Siras i Talka su krenuli na sever i stigli u Monroj, prestonicu kraljevine Alsa, gde se nalazila čuvena krvlju natopljena arena, mesto gde su se robovi i plaćenici međusobno ubijali. Oni koji su se borili zvali su se krvavi gladijatori. Pobednici bi dobijali nagrade. Ovim mestom su upravljali vojvoda Alse i udruženje plaćenika. Kao i uvek, svratili su u krčmu da prikupe informacije. Vest o tome da su Ascent ubili red crnog zmajevog viteza stigla je i ovde. To društvo maga prokletstva hvalilo se svuda kako su ubili 5 zmajevih vitezova pomoću svojih kletvi. Ti ljudi su obožavali boga prokletstva Moasija. Otkako se proširila vest da su ubili 5 zmajevih vitezova, ponašali su se nadmeno i kao da im niko nije ravan. Ipak, bilo je onih koji u to nisu verovali. Smatrali su da tako nešto mogu da urade samo ubica zmajeva, šampion krvave arene i zabranjena veštica. Čim se pojavilo to poznato ime, Talka je odmah prišao dvojici mladića koji su tračarili da bi saznao više. Onaj koji se hvalio da je sreo zabranjenu vešticu bio je krvavi gladijator, za kog se verovalo da je najjači u Monroju, to je bio Eve, zverolik leopard, i čim su završili razgovor, Eve je otvorio vrata i ušao u krčmu. Talka mu je prišao da pita gde se nalazi zabranjena veštica. Eva je rekla da je zaista ranije bila u zlatnom pojasu đavola, ali da nikada nije srela tu vešticu. To mesto je bilo veoma opasno. Da je Talka kročio tamo, ne bi preživeo više od 3 dana. Sira je bila uverena da nova Eva laže. Ona je sigurno znala gde živi zabranjena veštica. Sira je također spomenula da je, nakon života u areni, većini krvavih gladijatora novac bio najvažniji. Uz dovoljno novca mogli su da otkupe svoju slobodu od gospodara. Te noći Talka je od Sire naučio i nekoliko tehnika odbrane u bliskoj borbi. Njih dvoje su se postepeno zbližavali. Sedeli su zajedno, jeli kolače i pili čaj, razgovarajući do kasno u noć. Za Siru je to bio osjećaj koji nije umela da opiše. Talka je znao da je Sira zaista dobra osoba. Uvek se trudila da mu bude zaštita. Znao je i da sve svoje emocije potiskuje kako bi ispunila ulogu koja joj je dodeljena. Talka je bio zaista zahvalan zbog toga, ali u ovom trenutku želeo je da se usredsredi samo na osvetu. Sva druga osjećanja bila su mu u drugom planu. Kao da je bio pod nekakvom kletvom. Ipak, kada bi osvetu priveo kraju, mogao bi da misli na druge stvari. Sira se zaklala da će dati sve od sebe kako bi pomogla Talki da sruši tu kletvu. On se u velikoj meri oslanjao na snagu ove devojke. Sledećeg jutra, Sira je krenula da istraži stvari i potvrdila da svi vole da pričaju o ženi krvavom gladijatoru. Iva, ona je nekada bila robinja, a zatim je prodata u svet krvavih gladijatora.
Borbe na život i smrt u kojima je učestvovala ova žena Leopard privukle su pažnju još od njenog prvog nastupa. U posljednje 3 godine nije izgubila nijednu borbu. Sutra će za Ivu biti posljednji krvavi duel. To znači da je zaradila dovoljno da otkupi svoju slobodu, pa će biti teško nagoditi se novcem. Ipak, pojavio se još jedan zanimljiv podatak. Pre 2 godine je zaista zaradila dovoljno novca. Iv se borila da spasi još jedno dete. Najbolji krvavi gladijatori često su gubili život u svojoj posljednjoj borbi. Sira se plašila da je to zato što uprava arenom namerno pravi smicalice protiv gladijatora. Kada je ovo čuo, Talka je napokon pronašao trag koji bi mogao da reši stvar. Iv je bila neporažena šampionka, izuzetno poznata. Organizatori su, da bi promenili generaciju, sigurno smišljali kako da je uklone, ali Talka je odlučio da ih zaustavi. Odlučio je da se danas sastane sa Iv i ponudio je dogovor. Sastali su se u mračnoj uličici. Talka joj je otkrio da su organizatori i vojvoda skovao zaveru kako bi Iv izgubila sutrašnji meč. Nije želeo da pogine, a da ništa ne sazna o zabranjenoj veštici. Saznali su da ih štiti Liz, vilenjačko dete koje je bilo porobljeno zajedno sa njom. Iv im se zahvalila što su joj ovo rekli, ali nije mogla da pobegne od sutrašnjeg krvavog dvoboja. Ako bi pobegle, i ona i Liz bi bile lovljene od strane vojvode Duana. Plaćenici širom kontinenta, oni koji vode krvavu arenu, jurili bi ih zbog ucene. Da se radilo samo o Ivi, to bi bilo u redu, ali nije želela da Liz provede ceo život u večitom bekstvu. Talka je rekla da bi mogle da pronađu utočište u zabranjenom skrovištu veštica. Sa Talkom i Sirom koje bi išle sa njima, možda bi cela grupa uspela da stigne tamo. On je znao magiju i pobedio kralja Kostiju i 5 zmajevih vitezova. Čak je i bacio čini paralize na Ivu da pokaže svoju moć. Sira je također otkrila ko je zapravo, zaklevši se da je svojim očima videla kako su Cibetka i njegovi ljudi poginuli. Ali ipak, Iva je i dalje želela da sutra pobedi sama u borbi, da sama sebi otvori put do slobode. Talka je verovala da vojvoda Duan neće održati obećanje, prema onome što je čula o njemu. Nije mislio da je dobar čovek koji bi tek tako pustio roba na slobodu. Eva je, s druge strane, već dugo radila sa Duanom. Znala je da nije dobar, ali je ipak bio čovek i nije mogao biti toliko surov kao što ga je Talka opisivala. Talka nije želela više da priča. Sutra bi trebalo da krenu, i pre polaska bi čekali na mostu kod glavne kapije. Ako Eva promeni mišljenje, trebalo bi da dođe tamo. Na drugoj strani grada, društvo prokletih magova blokiralo je jednu kuću, jer se ta porodica suprotstavila bogu prokletstva Moaziju. Ti ljudi su čak javno otimali žene na ulicama. Srećom, Talka je baš u tom trenutku naišla i uspela da ih na vreme spase. Njih dve su, kao što su obećale, čekale na mostu. Eva je i dalje verovala da je za vojvodu Duana učinila i više nego što je morala. Najmanje što je mogao da uradi bilo je da pokaže malo saosećanja zbog njenog truda. Ali sa sve većom sumnjom, nije mogla da spava i otišla je da proveri da li bi zaista bila oslobođena ako pobedi sutra. Iv je prisluškivala Duanov razgovor sa njegovim podređenim. Nije očekivala da je Duan zapravo namestio da sutra pogine. Za njega, ona nije bila ništa drugo do prljava životinje. Ni Liz ne bi izbegla tu sudbinu. Duan je planirao da usvoji malu devojčicu. Znao je da bi to vilenjačko dete izraslo u lepoticu. Lično bi je nučio, a kada mu dosadi, prodao bi je u javnu kuću da povrati uloženi novac. Iv je bila toliko besna da je se kosa naježila. Nije mogla da poveruje da je vojvoda takav ološ. Iv je rešila da pobegne iz arene na dogovoreno mesto za sastanak. Pristala je da kaže Talki gde živi veštica. Bila je duboka noć, ali Liz je i dalje morala bez prestanka da radi. Vlasnica krčme prebijala je devojčicu bez razloga, samo da bi iskalila svoje frustracije. Dete je znala da mora da postane jača, baš kao njena sestra. Iv je šutnula vrata i objavila da je svemu došao kraj. Stara veštica je preklinjala za milost. Sve što je radila bilo je po naređenju vojvode. Iv je bila dovoljno naivna da poveruje i oprosti joj. Ali taj fol nije mogao da promakne Talkinim demonskim očima. Čim su dve sestre otišle, žena je pokazala svoje pravo, odvratno lice. Neprestano ga je psovala. Iza nje je stajala vojvodina zaštita. Ako zna šta mu je dobro, može i da sačuva glavu.
Talka je znala da ona voli da lomi stvari oko sebe kako bi pravila buku dok viče. Za onog koga grdi, to je bila prava muka. Svaki put kad bi nešto puklo, vraćala su se sećanja na batine. Kad pomisli da ta žena sada živi lagodno posle svega što je učinila devojčici, Talka bi osjetila gadjenje. Bacio je niz čini na nju. Zatim je nameštio scenu tako da izgleda kao obično razbojništvo. Grupa je napustila grad kroz podzemne kanalizacije. Iv je želela da sazna zbog čega se Talka sastaje sa vešticom. Kada je saznala da on samo želi da pronađe način da dešifruje drevne tekstove i da ne planira nikakve nevolje, nije više ništa rekla. Pomislila je da sada može da veruje ovom mladiću, jer je zbog informacija o zabranjenoj veštici mogao da koristi surovije metode, recimo da zapreti kroz Liz, ali to nije učinio, pa je zaključila da je on pristojna osoba. Ali Iv nije znala da je i njen dolazak u grupu bio deo njegovog plana. Talka je znao da Iv ima neku vezu sa vešticom, pa mu je bilo lakše da je se približi ako je ima u sebe. Osim toga, Liz je mračna vilenjakinja, ista rasa kao i veštica. Šta god da je bilo, bili su gosti koji su spasili devojčicu iz njenog naroda. Zato je mogao to da iskoristi kako bi stekao još više poverenja kod nje. Na kraju krajeva, sve što je radio bilo je iz lične koristi. Ipak, bilo mu je draže da vidi dete kako se smeje nego kako drhti i plače. I vojnici su također počeli da se razilaze svuda kako bi ih lovili. Iv je verovala da ih tako brzo progone zato što je naletela na nekog čoveka dok je bila u areni. Bio je to Muvazi, vođa ascent društva. Njih 4 su odlučili da se ovde zaustave i naprave zasedu vojnicima koji ih jure. Iskoristili su konje da skrenu Duanovu vojsku sa puta, uspešno ih odvojivši od ascent društva koje ih je pratilo. Iako su bili okruženi brojnim neprijateljima, Talka je imao plan. Dodelio je Iv da čuva Liz, dok će on i Seras biti na drugoj lokaciji u zasedi. Maska muva kralja je stavljena. Demon je bio spreman da pokolje neprijatelje. Muvazi je bio potpuno siguran da je ovo zamka da ga namame unutra. Znao je da je neprijatelj namerno lomio grane drveća kako bi ga uveo u šumu. Stajao je napolju i povikao kao unutra, govorivši da je prozreo Talkin plan. Seras je prva izašla, noseći masku letača mačevaoca na glavi. Zbog maske, Muvazi nije znao ko je ona. Ali ju je uveravao da će je poštedeti život ako mu preda Iv i Liz, čak joj je ponudio da se pridruži društvu magedioničara uspon kletve. Ako odbije, bacit će na nju kletvu, zbog koje će toliko patiti da neće želeti da živi. Hvalio se da čak ni 5 vitezova zmaja, niti vrhovni čovek, nisu mogli ništa protiv te kletve. Seras je odglumila da se slaže i pozvala ih da pođu za njom. Ali Muvazi je znao da se neće tako lako predati. Seras je očigledno imala svoje planove kad je želela da ih odvede u šumu. Odmah je naredio svojim podređenima da održavaju odstojanje i pripreme se za borbu. Muvazi se ponosno hvalio da su svi vojnici Asenta ovde nasledili volju gilde Asacina. Iako su nekada smatrani zlom i uništeni od strane ratnika iz drugog sveta, oni su zapravo preuzeli poslove gilde Asacina kao prokleti saveznici. Otrov koji su koristili bio je izuzetno složen, a mogao se napraviti samo posebnim metodama sačuvanim među malobrojnim preživelim članovima gilde Asacina. To je bila prava priroda prokletstva, pa su brzo objavili da su ubili 5 zmajevih vitezova. Ovo je bila savršena prilika da svi poveruju u prokletstva, jer niko nije mogao da dokaže da li zaista postoje ili ne. Planirali su da porodicu vojvode Duana iskoriste kao odskočnu dasku za upad u politiku, da uklone prepreke putem atentata i tako u potpunosti ovladaju ovom zemljom. Seras je otkrila svoj pravi identitet, ali Muvazi nije poverovao da je ona ta koja je ubila 5 vitezova zmaja. Onaj najmoćniji čovek bio je mnogo jači od nje. Pozvao je svog podređenog, čitavo telo prekriveno tetovažama. Taj čovek je trebalo da se bori protiv Ive u njenom posljednjem krvavom dvoboju, zajedno sa svojim mlađim bratom. Njih dvojica su bili najjači par u društvu kletvenih devojaka. Muvazi je također postavio ljude iza Seras u zasedu, opkolivši je. Bio je ubeđen da uz njegovu inteligenciju niko ne može da pobegne. Odjednom je sevnuo zaslepljujući bljesak. Svi članovi društva kletvenih devojaka pogođeni su čarolijom i ostali su ukočeni, nepokretni, polako umirući bez ikakvog otpora. Sve je bilo deo Taukinog plana. Vođa društva Ascent pojavio se na ekranu tačno 30 sekundi pre nego što je pao mrtav. Tužno je to gledati.
sada su morali da se suoče samo sa vojskom vojvode Duana, koja je bila šarena kao cigan mala. Pošto je Pigimaru potrošio svu svoju energiju u prethodnoj magiji, Eve je rešila da preuzme borbu na sebe. Mogla je tačno da locira svakog neprijatelja, ali zapravo nije ni morala da reaguje. Tauka je već paralisala sve vitezove, bez obzira koliko im je oklop bio debeo. Starac Duan i njegov verni pomoćnik stigli su sa daljine. Njih dvojica su se grohotom smejali, uvereni da će sada ubiti onu nezahvalnu ženu leoparda. Tauki su bili odvratni i bacio je paralizu, ali je već dostigao ograničenje koliko neprijatelja može da pogođene tom čarolijom. U redu, probaće nešto drugo. Bacio je magiju tame na pomoćnika, pa mu je nestao vid. Taj jedan jedini trenutak bio je dovoljan da ostane bez glave. Eve je besno grizla i ubijala jednog po jednog. Niko odavde neće izmaći živ. Do sada je Duan već počeo da ludi od straha. Eve zahvalila je Tauki što joj je pomogao. Prvi put se zaista uzbudila boreći se na ovakav način. Ispustila je snažan urlik, potom skočila i savladala preostale viteze. Sada je na konju ostao samo Duan, sleđen od užasa. Mač je zamahnuo. Njegova glava odvojila se od vrata, čime je okončan jedan surov život. Tauka je rešio i da se otarasi leševa Ascent društva. Planirao je da ih navek ostavi kao krivce. Nastavili su svoje putovanje, prenoćivši zajedno u kamenoj pećini. Seras je zanimalo da li Tauka ima posebna osjećanja prema Eve i Liz, činilo je se da ih tretira sa posebnom pažnjom. Tauka joj je rekao da, baš kao i sa Seras, Eve vidi lik svoje tetke. Njihova dobrota bila je sasvim ista. Ujak i tetka bili su jedini razlog zbog kog je želeo da se vrati u svoj stari svet. A u Liz je video sebe. I on i Liz su bili zlostavljani, živeli su u lošim uslovima. Ipak, ono što ga je izdvajalo bila je njegova želja za ubijanjem. Uklanjao bi sve što mu je predstavljalo pretnju. Također je rekao Seras da može da odustane od ovog puta osvete kad god poželi. U zamenu za njeno društvo na ovom putovanju, on bi ispunio jednu njenu želju. Zato joj je savjetovao da dobro razmisli o tome šta želi. Na drugom mestu, Ajaka je potajno trenirala sama sa Nianten, potčinjenom Visišesa. Nianten je pristala na ovaj trening jer ju je Ajaka podsjećala na njenu mlađu sestru. U ovom svetu ili jedeš ili si pojeden. Ako pokažeš slabost, brzo postaješ plen za nasilje i ambiciju. Sledećeg jutra, Tauka je Liz poklonila novu haljinu. Seras je predložila da se grupa nazove Ratnički odred kralja Muva. Svi su se složili, i od tog trenutka osnovana je nova grupa plaćenika. Stigli su u đavolji pojas. U daljini se nalazilo iskvareno drevno drvo. Sada je tako izgledalo, ali nekada je to bilo sveto drvo. Iva je izvadila porodični grb, koji se prenosio samo na vođe plemena i njihovu rođenu decu. Plava tačka predstavljala je njihovu trenutnu lokaciju, a crvena tačka poziciju zabranjene veštice. Trebalo je samo da približe te dve tačke. Jedne noći, prisjećajući se šta mu je ta boginja učinila, Tauka nije mogao da proguta svoj bes. Ljudi kažu da vreme leči rane i sve rešava. Ipak, njegova mržnja prema toj boginji nikada nije izbledala. Zakleo se da će je naterati da oseti pakao. Zlatni đavo pojas je bio na glasu kao izuzetno opasan. Ali, u isto vreme, skrivao je ogromno iskustvo. Nije mogao da stigne ni niz klasu ratnika, ali je mogao da im se približi. Drugim rečima, napredovanje je i dalje imalo smisla. U ovom trenutku, u Taukinim mislima postojala je samo jedna želja, da pokolje sva čudovišta u đavo pojasu i prikupi iskustvo. Što se tiče njegovih školskih drugova, oni su se podelili u različite grupe koje su predvodili Takuto, Yasu, Ajaka i Asagi. Iako su im se nivoj povećali, to su bile samo osnovne statistike. Još uvek nisu imali borbene veštine ni posebne tehnike. Zato je ona dovela stručnjake ovde kako bi vežbali s njima. U poslednje vreme je također primetila ozbiljna pomeranja na strani gospodara demona. Sledeća borba sigurno će biti mnogo većih razmera nego što su očekivali. I vanzemaljski ratnici koji su stajali ovde će učestvovati, a prva meta bio je zlatni đavolji pojas. Taukina grupa se potpuno pripremila za ulazak u đavolji pojas. Kretali su se pažljivo posmatrajući čudovišta na ovom mestu. On je isprobavao čini na svakoj vrsti čudovišta, jednu po jednu,
kako bi bio siguran da će čini uspeti. Ova čudovišta su izgledala znatno slabije od onih u uništenoj pustoši. Tek tada je stekao više samopouzdanja da se upusti dublje u zlatni đavolji pojas. Zajedno su savladavali prepreke na tom putu. Tauka je također želeo da nauči Liz samostalnosti, pa joj je dozvoljavao da sama odlučuje šta će da radi. Liz nije želela da bude teret ostalima, pa je sama nudila pomoć, trudeći se da odrasli iz grupe ne brinu previše zbog nje. Ipak, Tauka ju je stalno držao na oku, spreman da reaguje ako zatreba. Znao je da devojčica prolazi kroz nešto slično onome što je i sam doživeo ranije. Iv je osjetila da im preti neka opasnost. Približavala im se grupa čudovišta, s kojima Iv nije mogla da izađe na kraj. Ta ogromna stvorenja su upravo ona zbog kojih su ona i Liz ranije pobegle iz zlatnog đavoljeg pojasa. Tauka joj je rekao da se povuče, pa sačekao da uđu u njegov domet za bacanje čarolije. Na samo jedan njegov povik, oba džinovska čudovišta su odmah ostala nepokretna. Odlučio je da ih brzo završi, i tek tada je njegov nivo konačno napredovao. Istovremeno je skupljao materijale da bi ojačao Pigvimaru. Odjednom su osjetili nečije prisustvo kako ih posmatra, ali ni Ivin instinkt ni Serisovi duhovi nisu otkrili ništa. Znali su samo da je blizu. Pigvimaru mu je saopštio da je to zato što je jaje koje je nosio upravo trebalo da se izlegne. Neka čudna stvorenja nalik konju probila su ljusku i pojavila se pred njima. Ovaj konj imao je organ za upijanje magijske esencije, što je česta osobina kod magijskih zveri i čudovišta. Kad je to čuo, Tauka je usmerio magijsku esenciju u taj organ. Dok je primao esenciju, činilo se da mu nije prijatno, ali nakon što je upio 1000, mali belikon pretvorio se u crnog pastuva snažnih mišića, a pritom je mogao još da upija magijsku esenciju. Tauka je započeo još jednu sezonu kao omp, a pred njim se pojavilo ogromno čudovište sa konjskim licem, bikovim rogovima i 8 nogu. Tauka je odlučio da ga nazove Sleipnir, po Odinom konju iz mitologije. Činilo se da je čudovište vrlo zadovoljno tim imenom. Sa druge strane šume, Taukin razred je odmarao posle lova na čudovišta. A Sagasov tim je delovao veoma složno. Delili su međusobno čudovišta kako bi zajedno skupljali iskustvo. Ipak, Takuto je bio poprilično iznerviran što, iako su cela klasa, moraju da budu pod nadzorom dosadnih plaćenika, a svi neprijatelji su bili beznačajni. Te noći, suočili su se sa čudovištem koje je Tauka ranije sreo. Takuto ih je gledao sa velikim prezirom i iskorakao da sam izađe na megdan brojnim protivnicima pred sobom. Njegova glavna veština dostigla je 4. nivo. Samo jednim pokretom ruke, čudovišta su nestala u moru vatre. Takuto je bio oduševljen prizorom pred sobom. Ovo je bila moć budućeg kralja. Sestre bliznakinje su više volele da rade same. Upravo su se obračunale sa špijunom koji ih je pratio. Hiri je verovala da ih je boginja pustila namerno, kako bi im otežala obuku. Plamenovi iz Takutove tehnike obasjali su čitav deo šume. Tauka je to mogao da vidi izdaleka. Odmah je postao oprezan, znajući da je vatra bila na severoistoku, u pravcu Alijana, gde se skrivala ta prokleta boginja. Zahvaljujući Slapeniru, putovali su mnogo brže i uskoro će stići do zabranjenog prebivališta veštica. Sledećeg jutra, Sira se probudila i shvatila da Tauke i Pigimarua nema nigde. Eva je znala da on nije tip koji bi ih tiho napustio usred pojasa zlatnog đavola. To je i Sira dobro znala, pa nije pokazivala nikakvu zabrinutost. I zaista, Tauka je otišao da ubije vrstu sa ljudskim licem. Običan čovek koji sam ubija takva bića, to je Evu ostavljalo zaprepašćenom, ali Sira se više nije iznenađivala. Znala je da zahvaljujući Tauki mogu vidjeti svetlost u tami zlatnog pojasa đavola i učiniti nemoguće mogućim. Ipak, nadala se da nećevše sve na sebe. Grupa je potom stigla do strme litice preko koje ni Slapenir nije mogao da pređe, pa su morali da nastave hodanjem duž ivice. Tauka je želeo da ubrzaju jer je vlažnost sve više rasla. Hteo je da stignu što dalje pre nego što počne kiša. Što su dalje išli, Eva je sve manje osjećala prisustvo ikakvih čudovišta. Da li je to zbog toga što je zabranjena veštica bila u blizini? Niko to nije pouzdano znao. Tauka je razgovarao sa Liz putem. Devojčica se plašila čudovišta, ali joj je Sira rekla da dokle god je brat Tauka živ, stići će na sigurno mesto. Tauka je mislio da ne bi trebalo tako slepo da veruje, ali upravo zbog te vere, Liz se više nije bojala dok je Tauka pored nje.
Slapenir koji je stalno bio uz nju davao joj je još više sigurnosti. Tauka je znao da mu i Liz i Eve potpuno veruju, ali to je bilo u redu. Odlučio je da sve izdrži do kraja i ne izneveri to poverenje. Našli su usku pukotinu koja je vodila na drugu stranu planine. Kada prođu ovuda, veštičina kuća će biti pravo ispred njih. Kada su to čuli, svi su osjetili olakšanje. Eve je zamišljala svetlu budućnost, gdje će ona i Liz živjeti u mirnoj zemlji, bez sukoba. Međutim, tada su se iznenada pojavila neka čudovišta iza njih. Liz je instinktivno izvukla mač i ubila ga. Tauka je osjećao da se iza ovog čudovišta nešto krije, ali nije znao šta. Nije mogao da krivi Ivu na tako maloj udaljenosti, bilo je neizbježno reagovati instinktivno. Nakon što je umrlo, čudovište je ispustilo prodoran vrisak i iz njegovog tela su u nebo poletele varnice, kao da nekome šalje znak. Tauka je osjetio kako se širi tamno zlo. Talas čudovišta iz svih pravaca je krenuo prema ovom mjestu. Tek tada je Tauka shvatio da je ovo bilo leglo tog čudovišta. Njegov smrtni krik privukao je ogromna čudovišta. To će izazvati haotičnu bitku od koje će strahovati svi koji žive u pojasu đavola. Imali su još malo vremena pre nego što stignu, pa je Tauka razmišljao šta da rade. Iva je istupila napred, rešena da se koristi kao mamac kako bi privukla čudovišta, verujući da će moći da ih zadrži dovoljno dugo da ostali dođu do zabranjene veštice. Ovo se dogodilo zbog njene nepažnje. Eve je bila veoma spretna u ovom okruženju, pa je sigurno mogla da pobegne. Tauka se nije složio da Eve to uradi. Njene šanse za preživljavanje bile su veoma male i nije morala da preuzme tu odgovornost. Ubijanje tog čudovišta bilo je instinktivno i neizbežno. Sira je također rekla da bi uradila isto da je bila na Ivinoj poziciji. Svi su napravili greške u ovoj situaciji. Tauka je potvrdio i da je Eve bila ključna kada su sreli zabranjenu vešticu. Ona je čuvala mapu klana, a njeno prisustvo bi olakšalo pregovore. Tauka je dodao i da trenutno on ima najveće šanse da preživi. Bio je jedini koji je mogao da nanese smrtonosnu štetu vrsti sa ljudskim licem, pa je zato odgovornost da ih zaustavi morala biti njegova. Sira, Eve i Liz su bile smeštene da se sklone u obližnju pećinu. Dok je Tauka usmeravao magijsku energiju u spavanje blizu, pokušavajući da je preobrazi u njen najviši oblik. Pidžomaru je poslao znak za bitku duboko u šumu. Od tog trenutka, počela je jurnjava velikom brzinom između spavanja blizu i čudovišta koja su ih gonila. Njegovi školski drugovi su također panično pokušavali da izbegnu talas čudovišta. Niko nije razumeo šta se tačno dešava. Samo su se trudili da ubiju što više mogu. Dvoje iz Jasujeve grupe su poginuli, ali njega to nije zanimalo. Njegov osnovni cilj bio je da spasi sebe, kao ratnika visokog ranga. Ajaka se suprotstavila Jasu zbog njegove ravnodušnosti. Saborci su mu verovali i sledili ga, nadajući se da će biti zaštićeni od strane ratnika visokog ranga. Ali Jasu je potpuno poludeo, misleći da Ajaka zvuči nadmeno. Za njega, ti ljudi koji su ležali mrtvi jednostavno nisu bili dovoljno jaki. To je bilo sve. Pokazao je prstom pravo u Ajakino lice i vikao da i ona sebe smatra snažnom, da se stalno ponaša kao svetica dok s visine gleda na ostale, izlažući razlike u društvenim slojevima bez straha od osude. Ti ljudi su se, također, radovali kada je Tauko izbačen, potajno prezirući druge iza leđa. Zašto bi onda bio milostiv prema njima? Tauko je prezirao Jasuvu kukavičlu. Verovao je da svako ima različite temelje i da će tek posle uspeha ljudi znati da li taj temelj zaista vredi. Ako neko nema temelj kralja od samog početka, svaki uspeh je samo privremen. Za Tauka, iako je Jasu imao moć, njihov temelj je bio nebo i zemlja različiti. Kada je Jasu zaboravio svoju ulogu i napravio scenu pred Ajakom, tada je njegova niska priroda isplivala na površinu. Tauko je sebe smatrao kraljem. Veliku moć je, po njemu, trebalo da drži neko pout njega. Kad je ovo čuo, Jasu je pobesneo. Kakvog je uopšte značaja bio ratnički čin? Samo zato što ima tu titulu. Tauko je smatrao da ima pravo da druge tretira kao đubre. Eriganski dripci poput Tauka morali su biti dobro izudarani da bi došli sebi.
Ali Jasu nije bio toliko lud da se bori ovde. Okrenuo se i otišao. Tauko je također savjetovao Ayaku da bude razumnija i da se ne meša u tuđe poslove. Bežeći, Tauko je iskoristio Pigvimaru da baci kletvu berserk na čudovišta koja su ga jurila, zbog čega su se uznemirila i okrenula jedni na druge. Ali, taj haos je trajao veoma kratko. Vrlo brzo su se vratili u borbeni režim. Njegovi napadi su mogli samo na nekoliko sekundi da ih uspore. Šta više, ono glavno čudovište sa ljudskim licem koje je bilo u sredini, već je bilo na oprezu zbog pipaka, pa je i dalje ostalo neoštećeno. Jaka kiša je počela da pljušti. Zvuk kiše je nadjačao sve druge šumove, pa Tauko nije mogao da osjeti prisustvo čudovišta sluhom. Vidljivost je također bila loša. MP mu je stalno opadao dok je neprestano koristio tehniku fuzije sa Pigvimarom. Ovako, nije mogao da je održava duže od 10 minuta. Kada bi uspeo da ubije pripadnika vrste sa ljudskim licem, njegov nivo bi skočio, što bi mu produžilo vreme borbe. Ali to je bilo previše rizično. Osim toga, ako bi se suviše udaljio, ne bi dobio iskustvo. Pošto nije imao drugog izbora, Tauko se okrenuo i potrčao pravo ka čudovištima koja su ga jurila, koristeći sav svoj MP za bacanje čini na njih. U trenutku kad mu je MP došao na nulu, uspeo je na vreme da ubije jednog iz vrste sa ljudskim licem i da napreduje na viši nivo. Sva izgubljena MP mu se potpuno vratila. Sada je došlo vreme za pokolj. Tauko je trčao dok je ubijao čudovišta sa ljudskim licima jedno po jedno. Kad bi završio sa jednom grupom, odmah bi naišla sljedeća. Iako je još imao mane, brzina njegovog bacanja čini nije mogla da prati koliko su se brzo približavali. Stvorenja su mu postepeno smanjivala razdaljinu. Tauko je sada u glavi bila samo borba i čvrsta volja da preživi i vrati se Sirasu. Iva je bila zabrinuta da će Tauko imati problema protiv tolikog broja čudovišta. Ni on nije bio u najboljem stanju. Otkako su ušli u đavolsku zonu, Iva je primetila da Tauko najmanje spava. Pretpostavila je da je namjerno bacao san na ostale, žrtvujući svoj odmor da bi zaštitio tim. Ivina upornost da ide među čudovišta nije bila bez razloga. Brisanje tragova i prolazak kroz ovakve predele bila je njena jača strana. Uz to, videla je u mraku i imala odlično čulo sluha. Nije morala da brine da će sebe otkriti oslanjanjem na svetlost. Pored toga, ako bi Tauko bio povređen, samo Iv može da ga odvede na sigurno. Sirasova nova Iv nije se ponašala emotivno, pa je pristala da pusti Iv da izađe da ga podrži. Nakon što je neko vreme trčala, Iv je pronašla popa kako sedi sam, pošto je izgubio svoje saigrače. Iznenadila se kad je u šumi zatekla nekoga ko veoma liči na Liz, pa je prišla da proveri. Neočekivano, njegovi drugari iz razreda su stigli baš na vreme. Iv je bila obuzdana munjom oko vrata i nije mogla da govori. Tek tada je shvatila da su ovo zapravo ratnici iz drugog sveta koje je Tauko ranije pominjao. Atsubi je bez prestanka napadala Iv, napadi munjom su postajali sve precizniji, pa je Iv polako gubila prednost u toj borbi, ali Hiri, koja je stajala iza, naredila im je da stanu. Ona je znala da Iv nije nikakvo čudovište. Bliznakinje su stajale i pričale sasvim opušteno, potpuno ignorišući zbunjenu Iv koja je stajala ispred njih. Hiri je istupila napred da se izvini, nadajući se da im Eva to neće zameriti i da će svako moći da krene svojim putem. Sama Eva je vidjela da oni koji stoje ispred nje nisu ostavljali nikakav prostor za napad. Iz njih je isijavao osjećaj vrlo sličan Taukovom. Rekla je trojici da traži svog učitelja. Samo iz te jedne rečenice, Hiri je zaključila da je Evin učitelj neko sposoban da preživi u borbi protiv ljudi sa licima. Ova pronicljivost je navela Evu da je prizna, ali za nju, Tauko nije mogao da se poredi sa tako običnim stvorenjima. Zaista, posle noći nemilosrdne borbe, Tauko je konačno pobio sva čudovišta. I Pigemaru i Slapnir bili su iscrpljeni. Taukov nivo je također premašio 2000, ali čak i ako mu se nivo povećao, izdržljivost i rane nisu mogle tek tako da se oporave. Ipak, Tauko nije popuštao oprez. Znao je da ga vrsta sa ljudskim licem potajno posmatra iz šume. Ta zver je znala da Tauko ne može da baca magije ako ne vidi metu, pa se krila iza drveća, koristeći štit da mu zakloni pogled dok trči i baca napade odozgo. Bežeći od nje,
Tauko se slučajno sapleo, ali je već imao plan. Iskoristio je Pigemarua i Slapnira da je zbuni, dok je sam skočio kako bi dobio bolju poziciju za bacanje veština. Taj vođa je naposletku doživeo gorku sudbinu i poginuo, ali ne pre nego što je naneo teške rane Tauku. Više nije mogao da se kreće okretno. Srećom, Ivi je stigla u posljednjem trenutku da pomogne. Svojom ogromnom snagom ponela je sve nazad do skrovišta, napomenuvši i da je naišla na nekoliko ratnika iz drugog sveta. Pošto nije znala kakav je Taukov odnos sa njima, nije spominjala njegovo ime. Kada je to čuo, Tauko je osjetio olakšanje. Te večeri, Sira mu je previla rane. Konačno je mogao da legne i odmori se, ali ga je previše misli držalo budnim. Sira mu je savjetovala da ne preuzima previše na sebe. Plašila se da jednog dana možda više neće moći da izdrži. Nadala se da će joj uvek reći kada bude bio u nevolji. Ispunila bi mu svaku želju, ukoliko je u njenoj moći, ali Tauko je sada ponovo bio onaj stari, više nije bio slab i običan kao ranije. Bliznakinje i Papo su također bili na putu nazad do kampa razreda. Itsuki se pitao zašto je uopšte pristupio Asaginoj grupi. Sa njegovim karakterom, trebalo je da bude u grupi predsjednice razreda Ayake. Znao je da je situacija nesigurna, ali upravo zbog toga mu se i pridružio Papo. Ako stalno bude imao na oku tu opasnu osobu, mogao je da štiti Ayaku, jer nikad se ne zna kada bi Asagi mogao da se predomisli i izda svoje drugove iz razreda. Iako je s polja bio ljubazan prema Papu, očigledno je smišljao nešto iza leđa. Ubice koje su ranije poslate, bile su tamo da uklone članove razreda. Ako bi previše ljudi stradalo, predsjednica razreda Ayaka bi izgubila volju. Nije bilo teško pretpostaviti kakve bi strašne stvari mogle da se dogode. Sira je bila nova u grupi, zaljubila se u Tauka, pa je skupljala hrabrost da mu prizna svoja osjećanja i zvanično postane njegova sablja. Međutim, za Tauka, Sirina osjećanja su bila samo sredstvo. Da je mogao da čuje njenu ispovest, pobrinuo bi se da uvek ima nekoga lojalnog u sebe. Stigli su do teritorije veštice. Svuda su bile magijske pečate, poput zamki koje bi se aktivirale kada se ispune određeni uslovi. Dok nisu znali šta da rade, jedna se zamka aktivirala. Kameni golem se probudio kad je otkrio uljeze. Tauko nije želeo da veštica pomisli kako su ratoborna grupa, zato je bacio samo magiju paralize na goleme i nije ga uništio. Zatim su nastavili dublje unutra i ubrzo stigli do izopačenog, drevnog drveta. Pored nje se nalazila drvena kuća koja nije privlačila posebnu pažnju, ali ispod nje je postojao sistem pećina koji su iskopali golemi. Tauko je usmeravao magijsku energiju ka prilično velikim kamenim vratima. Unutra je izgledalo kao da se ulazi u drugu dimenziju, gde su vetar, nebo i beskrajne travnate poljane. Zabranjena veštica je stajala visoko iznad, gledajući na sve njih. Ona koja je držala ključ za osvetu protiv boginje. Predstavila se kao Erika, mračna vila i zabranjena veštica koju su tražili. Više se također naredila svojim potčinjenima da hitno pošalju poruke ka 4 sveta dvora. Vojska gospodara demona je napravila velike pokrete, pa su ratnici pozvani da se vrate. Nije mogla da dočeka da vidi kakav će nastup prirediti ovi ratnici iz drugog sveta.